ଏଇଟାରେ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। तुमको एटा कहली कि तमर कोन हो एटा ले न्यूमरेटर एटा डिनोमिनेटर सबବେଳେ तमर डिनोमिनेटर कोन हो डिवाइडेड और न्यूमरेटर तमर डिवाइडेड ठीक है डिवाइडेड लेकिन 43 ठीक है डिविजन केते है तमर 38 तुमको कोन कहली कि एटा हरण करिको जे क्वेश्चन तो हमर को रिमाइंडर 0 नो आसी ठीक है से तमर कोन ए रो 0 কিন্তু সেকেন্ড রে কোন আছে এটা 2 हे গেছি থার্ড क्वेश्चन কোন 3 हे গেছি ଆଉ କୋଟା D ଏକା ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ସେ 2b ଯଦି ଏତିକି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଢା ପାଇଁ କେତେ ହବ 2/2 କାଢ କେତେ ହବ 1 ହେଇଯିବ 1 b ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 c ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 d ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 4 କେତେ ହେଇଯିବ ତମର 4 3 7 ହେଇଯିବ ତମର ପରେ